Wakwa, Media Fear, Amankwa, Tamaklo, Adom TV, bedroom health tips. Now, what na ya kasafa, erectile dysfunction and home. You will be how partners or ferro to menka. Na dog up on the home, Tiwada, my area, Fanamba and a freno, and in Ninkomo, I was our condition, the condition be a endpoint homeopathic clinic, one crabata and crime, spentest, a year shell signboard, a honor more. Takra de enzema kumase ne tachiman na fe tema when 9 point wo that fat dog number de ne nkasa na wotwe mu so said woman ho kwan ne emfa erectile dysfunction mu no ya to so ne ahwe ebre bayi na e wo say oba mo bi ote sa no ye consent dog ye na se ate da nyame na ebre be ne hya ase na bede na enipa no hu se no we de ebobo de ese metwimika I'm a hospital. You might say, now what you mean, I said, she shall see a Monday, no. You didn't come off erectile dysfunction. When I the coming in, say, you can erectile dysfunction, and as a bema, Ubu and Beman in Pijacora, Ubua Pija, a Sobano, Cranado. Ubisu diano, just Oban Diagora and Sana, a Pija. Ubisu diano, obey ya, ain't mean Pijacora. And Obisu diabet my Pijasso, Pijana Sinitrase. I would musa more ding. Enim eno no ya de wo ne aka courses ni bebre yese bema adwen mu hawo so bema owo amane bi eda no ho no etimi afete obi wo so e cancer diabetes ya de yese wo nervous ya de yese wo pressure ni nyina no etimi ekofa wa prostate enlarge wo testosterone level no eno so reduce ni nyina no etimi afete ade efense erection level na de eduru a empa bebre no ano enhyase atego prekope bon se chance se eba wo ye be ma pa wonim se cafe se no ka hu oba no na be ma ni gina so bawe afa de hu nipa no a aje se wo de udi agora ozo otimi hu no se e bia bibi e koso e bia na wo bibi e hawo ana se ahoden na e kofom ozo otimi hu no sa de no obi wo han cafe se no ka na oba hia e bia otimi ko be mi no je se oba no kura ono a o we de e pa cha we de ye mabre wo si chinchina afa bedu no ebi no ba kokora akwa eden mawa also hu se ahoden no e ba fom ena be ma bia nso no de also hu kura sa ye serious ne se be ma ka ono oba hia because erection level no affect ejaculation as well. Okay. Nti bo se obi wo ha enam se na hoden ne wo fom ni nti no ono oba hia o pentem kura no ama ne ho asane no it kofa bi efense premature ejaculation eba wo de boss wa na no ho asane na tam abon so wanya wo ejaculation problem na premature ejaculation problem no be ma bia no wo nanka wo control wo ne oba na hia wo nanka wo control tam a wo pesa wo ho ba e na agro no epon enti bo so oba no nka oba de nka oba ne be ma hia nka oba no mu ho sane wi a wo so obi akofi we de ma ho mra we de e bia yaw we de ma bre what you say it ka wona wo ma agro no yapon tama wo pen on oba na initiate oba na be kire say bra me ho na mu oba hu wi a wona wo kire tama nka ade no ye be wi but wo ye be ma na wo ntimi control be ma bi wo ntimi control nya nko be ya che but o ho abo say ne ho asane emreko a wono no nya ya nka ne ho nsane ya wo problem okay wo problem eno no eya ade a eya matter of concern so enna be ma bia no nka no pa amache wo sori anopa ka bo se ka be ma na nyina so ba we kura no a ka bo se e bia emu no asane kakra de ma ne basa no say because of Johnson any stimulation can affect erection level okay and nti no bo se obi asori anopa first na o ye ne se wo ko washroom abo se wo ko Johnson okay Johnson no aba blood animu no kura no etimi stimulate okay be ma no eni nti nkesi ahomachi bia no se ka be ma no etimi pija wo sora no ahomachi a wotimi se wo kodwo nso ba so ba ko no be ma no aye kete o se it should be a matter of concern to you anasa wo ho na woni atenka wo se ah be 1 month ko wote wo woni atenka bia be ma de o so wotimi nya atenka ahohyeso e bia me wa atenka me nya maye e bia ade ne ba me na me control na se woni problem but wote wo na a whole 1 month unya tenka so no ho nka fo be hia yes something wrong when mu nyina ya ade a ebe mu ahunu se erectile dysfunction no meye enya bi endpoint homeopathic clinic ya de be ne hawo frɛ me e bia na nye nkomo a ye di bia na mfa wo de ho but wetima busa me question about ade hawo number no ye 0244
86 70 68 0244 86 70 68. Yeah, that's it. Dr. Dubois, Ochana Yami Adoma, Sabri, what I will make home 5 minutes and 2. Now it's here for to see me. Ochana Kwa Modowa, ever say share.